Биз силер менен кайра эле continuous tense, узартылган чактардын өткөн, past жана келерчи future continuous tense'ти үйрөтөм силерге. Мисалы, ошол эле формула. Баягы деле жанагы to be'ге биз этиштин иң мүчөсү менен улайбыз дедик, э. Эми to be'нин учур чагы am, is, are болгон болсо, өткөн чагы was менен were, э. Was'ты жекелик түрдө колдонобуз, were'нү көптүк түрдө колдонобуз. Ал эми келер чагы will be, to be'ники. Мына ошолорду иштетишибиз керек. Am, is, are'нын ордуна. Мисалы, I am speaking деп атсак, I was speaking деп айтабыз. She is speaking десек, she was speaking. Биз сүйлөп жатабыз десек, we are speaking болсо, we were speaking болот, э. Узартылган чакта келгиле сүйлөм түзөбүз, ошол эле формула. She was chatting. She was chatting with her friend. She was chatting with her friend at night at 9 o'clock. At 9 o'clock last night. Last night. Эми мына жерде сүйлөмдү карасаңыздар, качан колдонулушун түшүндүрүп берейин. She was chatting with her friend at 9 o'clock last night. Ал эмне кылып жаткан? Ал досу менен жазышып жатканы саат 9-та кече түндө деп атат. Значит, кече саат кандайдыр бир белгилүү бир убакытта кандайдыр бир кыймыл аракет созулган. Ушул созулган убакытты биз узартылган чак деп айтабыз. Бул өткөн чагы. She was chatting with her friend at 9 o'clock last night. Мынакей, ал биз деле кыргыз тилинде деле колдонобуз, э. Кечээ мен келгенде ал телевизор көрүп жаткан. Сиз келгенче ошол нерсе созулган. Биз дагы ошентип айтып атабыз. Ал телевизор көрүп жаткан. Мен аны көргөндө ал жөн эле отурган. Мисалы, да, вот ошол отурган деген сөз дагы бул жерде узартылган чак болуп калат. Мисалы, эми суроо бергенде was she болуп калат, э. Was she chatting? Was she chatting with her friend? With her friend last night? Last night at 9 o'clock? Мынакей, ал кече 9-та досу менен жазышып жатканбы? Деп атабыз. Yes, she was. No, she wasn't. Эмне үчүн ал жазып жаткан, жазышып жаткан? Why was she chatting? Деп көрөйлүк, э. Ал эмне үчүн жазышып жаткан? Why was she chatting? Эми көптүк түрдү көрсөк, we were, мисалы, we were talking. We were talking. We were taking deyilik, э. We were taking the test. We were taking the test when she arrived. When she arrived. Мынакей. We were taking the test when she arrived. Ал келгенде биз тест тапшырып жатканбыз деп атат, э. Эми суроо берсек, were you, силер тест тапшырып жаттыңар беле же экзамен тапшырып жаттыңар беле? Were you taking the test when she дейлик же when teacher arrived? Okay. Were you taking the test when teacher arrived? Силер кайсыл жерде тапшырып жаттыңар эле экзаменди? Where were you taking the test when teacher arrived? Мугалим келгенде кайсыл жерде экзамен тапшырып жаттыңар эле? Түшүндүк, э? Эми терс сүйлөмдөрдө жардамчы этиштен кийин нотту улайбыз, э. Мисалы,
Мисалы, бул жерде кандайдыр бир кыймыл болгончо созулган ишти айтсак болот, же бир белгилүү бир убакытта созулган ишти айтсак болот, Мисалы, they were eating at the cafe. They were eating at the cafe when I called. Мен чалганда алар кафеде тамак жеп жатышкан деп атат, When I called. Эми алар тамак жеп жатышкан эмес дей турган болсок, they were not. They weren't eating at the cafe when I called. Мен чалганда алар тамак жешкен эмес, жеп жатышкан эмес. Мисалы, weren't дей турган болсок, бул жерге We weren't taking the test when she arrived. Ал келгенде биз экзамен тапшырып жаткан эмеспиз. She wasn't chatting with her friend at 9 o'clock last night. Ал кече 9-та досу менен жазышып жаткан жок эле деп айтсак болот. Көрдүк, Мына ошондой кылып силер эми өзүңөр сүйлөм түзсөңөр болот. Кандайдыр бир убакытта кече ким эмне кылып жаткан? What were you doing? Суроо сиздерге, кече эмне кылып жаткансыңар? What were you? Was you doing болбойт. Бул жекеликтүү болсо деле биз айтканбыз, кыргыз тилинде сен деген сөз бар. Бирок англис тилинде сиз деп кайрылган үчүн биз was you doing дебейбиз. Бирок жооп бергенде эгерде I was деп жооп берсе болот, бирок суроо бергенде биз сиз деп кайрылып were менен беребиз. What were you doing yesterday? Yesterday evening. What were you doing yesterday evening? What were you doing last weekend? Last weekend. Мисалыда. Кечинде эмне кылып жаттыңыз эле? Же өткөн дем алыш күндөрү эмне кылып жаттыңыз эле? Бир гана сиз эмес, what was she doing? What was he doing yesterday evening? What was she doing last weekend? Мына ошолорду катыштырып өзүңөр сүйлөм түзүп аракет кылып көргүлө.